Aluyu. Sinyo pedo ngomlu. Mjengo. Mmoja kiki dongo. Yeta wasandalia. Mjengo. Arangi tendele de nyombo bwana. Mjengo. Ashiri njomfujo. Mjengo. Ate hoshiri tendelio. Mjengo. Mjengo kuka mjengo hadi wa mugutano ni okethera udhongi bunde ukethera mbondi mithemba yonde rangite mithemba yonde tapu yani ndo ndintiria Kiambambika wetende ntako inyanga murume ni untu kumenyera na kuthongoma nyomba yaku mujengo hardware turi haja na into bionde biria wendekia twina rangi mithemba yonde twina MDF bones gypsum bones vigenki tiles into bia stima mabati na into bingi bibingi twina ndwangi mwanya Nairobi na haja Meru turi mugutano mugaru na White Star Hotel wenda kumenya mantu nkuruki ari na tukokurukira namba 011 5934 763 turiungire tugekwa kia wakethi gonko mwaka tuju igonkwere corona njira mwanya iroreteri ni Charana Farms Boiga nitubureterete mwago jo mwanya jo family fun day weekend ejejete Jumamosi tariki 30 na ntuku ekiumia tariki 1 mweri jo Disemba na ni kwambirira inya cia rukiri ni mwago jo Charana 4x4 challenge kana mashindano ja ndamba turi na njoro cia ndamba ja timu kubwa ya Kanyali and the Boys chonga na bangi baba inge ku kiri antu banene marini 500 na kiri ana bandi ya miaka 12 ni 250 aki njoni bwinthe tukenere family fun day na kinya bonfire inene reo tarara wonete kairi igakanwa rikana ni weekend ejejite ni untu bonte tonkuruki ringa thimo kiri namba 0721 560 239. Season enjoy na GoTV beste yako wafuta tuna connect na ligi zote jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV, love it. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bueno, tupokudiraiti na mbere kwatanira na onikenda tuchiedo tuchokerani atinendi ekro bagi kondikeno di mensako ibere temo bunge ekro miro karambuka ile myako akigina ikundi biranende bichirikireti mitratara mega ira kapatedia kinyobokiria ekro baba ugetika gita kaikundi bya merogorauda gedirita kaikulukana kaitakane ne ekro babati kweya mwana kwambiria sako na ngwatano nene ile chumba kwidira chicho gunibone nekirebo nikire cia manajuria jiretete kuruka thomba kuma nothimenti barabe jitana kunda sako irinjire mwe kuthobagitete bebongwa kimwe cia manajuria nandi bethobakirotera muno ubishie mbunge mwekuru ubishire bakumiuria ithwagitekera ikundi bija sako nguruki ikundi bikunenkerwa mbesha bia kuthura na rwero na bitina uguni
ndienda kwira antu mbesa iria tukwegwa gukurukira either CDF gukurukira county government gukurukira women rep mbesa iu ichietu icimenyairwe na igatethia muntu ungi na inkwenda kwira women rep mbesa iu cietawa cia affirmative ichiewe sako jaiji si establishitwe nkurukie wita kweja na gakundine na gakundi kau antu baciundire utuku baandika list yeu eri antu ibetherwo bari antu igana antu bau igana is not existing inkwenda bagarura sheria yeu ya affirmative money ya women rep consider existing and the active movement na SACCOs no nto batu ya SACCO eje imenti no the women SACCO ituretire ofisine ya women rep kairemia tukienda kuona kethe atomba kuongerwa capital ira twinayo gwatuika tutiumba nontu configured kiri self help groups kana simbio yantuigana kwa cooperative je yetu itiumba kuona ate burerwa bwethira buri antu igana antu bakaothorania marieto tu bakaojuria registered ama itikoewa mbecha iu neithira ni wa account kuona ni bana yete loan iu na ora mbecha itumiritwe kwa ndenda kungaindi thirikari na county government mbecha ira ikwithira ni ikundi kuegwa ikaewa kinya SACCOs nikenda mbecha imenyerwa bwega itikauri othe bakiakirira muno nandi kurubara bakuthia Miracle Road bakiragika bata thaiji kwija mwe na kuthia SACCO yao injire mwe gwitethia na gikundi